Fongtil halang kontrol ho Millennium Challenge Corporation, hode Koalia Asuntu Saude, no Edukasaun Timor Leste. Quarta-feira, lorong hito o fulangne, Forum Organização Não Governamental Timor-Leste, halau encontro Rebas e o Zaid, Contact Development, inclui diretor MCDTL, hode Koalia Asuntu Saude, no Edukasaun Iha Larang. Diretor executivo Fongtil, Valente da Costa Pinto afirma, fulancoto governo assina contrato, o governo Estados Unidos da América, liuhusi Millennium Challenge Corporation. Fongtil Rasik Iha Rede, nebe serviço para setor educação, na infraestrutura básica, BNN, então Fongtil convida Sira, mas hode partilha Hamutuk com Fongtil, Iha espaço hode halau serviço. Equipe da mais MCC, papel mais pahawami, bersama server halau dia bulan Juli kini kotuk liba kini yang asina ona kontratu com Estados Unidos di Rusia buat bolu dan MCC Millennium Challenge Corporation ini ada asina osanya kemontante de kapot yang atusat balon bersingat osanya kapot tapi que algo capacito demos no educação atau a Fongtil yang diredes sebagai serviço para setor educação no infraestrutura básica nessa BNN akan convida ser mais partilha Hamutuk Koalia por UN sama kan sociedade civil dalam espaço poder ser disponível também osanya naik akan lebih stabil sirahkan investidor ni kalau orang buat dengan mudah sedia kau ini rai bahasa kita kita yang mau ini atau Fongtil akan ramai di net saat mana uin samos sudah civil tengo parte beda tamane si hal investment yang rai atau nakar kari dengan perbela de la ajuda minia serviço advocacia se para lalau se nela saída uin sama kami bela continua hari perbela para Fatima Hamutuk Koalia hari dia apa eficiência na eficácia para Ia Sorin Selok, resident country director Timor-Leste, Gigi Gotthard Dehan, idane hanesang oportunidade dia kira, serviço Hamutuk ko governo Timor-Leste, ia projeto rua, nebe se implementa husi governo Rasik. First of all, it's a pleasure to be here. It's very important to note that MCC is here working in partnership with the government of Timor-Leste. And the project is a government of Timor-Leste project. It's a Timor-Leste program that focuses on 2 areas and will be implemented by the Timorense. Dane hanesang kontradi dia kira atau bele serviço Hamutuk ko governo Timor-Leste iha projeto rua projeto nebe se implementa usi governo No ia assina contrato ne, total orçamento Hamutuk milhão atusat, walunulu resinghat, nebe aloca ba setor bemos no educação. Reportagem Efifânia de Carvalho, Febriana dos Santos, Televisão Timor-Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no farretutang ba media social Hotu.